Mavli jona binin. Üstüne aziz. Mavli. Rah rura kuruşlar. Roza mi agar dar Tojikiston bosham mechini. Da bozor mebari savdosh mekini yo ki varinish mekini. Odamay hast ki biznes meknan aynichi. Va khudo in rah ruy olmon hammam chigirtaga. Mavli jon. Ija vay shu darахтош chi shida ine ki Mavli jonosh bini chqa sveje. Ina jarabi, ina inama. Nacha konida kırtat ki ina merava. İra binelim. Xtagiz şirin. Şakar dayı kamera var ki şirine kay. Такой موجودة غاص كلام. Gavs yok kalın. غاص كلام تر. إذا بننزل شان كجام كردم. درس نكتب. أيام بكفوت ستار. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tomoshabinoni giromi, xush omadin ba kanali Oilavi.Мо. Oilavi dar Olmon هستم. قدم‌های همتون بالای دیده انشالله که خوب سلامت هستین. ما نیز همچنین سلامت خوب هستیم و این زمان ما در مغازه ترکی خرید کردیم چون که ما مهمان داریم. مهمان خانه ما برای همه ما کامترک خرید کردیم. با ما بمونید تا آخر ویدیو را دوستان عزیز. یک جای خرید میکنیم، نصیب باشه با مهمانمون پیش باز میگیریم. که مغازه نصیب باشه ای مغازه ترکی میبرویم با میریم مغازه آلمانی. این باشد دوستان عزیز خریدیم ای مغازه آلمانی. خرید کردیم ای مغازه آلمانی. نه که هوای ما را بینین بارون چخل میریم نمیدونم. این سال تابستان نیست در آلمان. این سال تابستان ما شروع ندیدیم. قطر ماه فوریه یا که ماه مارت گرمتر به درنگ تابستان آدم ها تای کرده هازی باشه خنک هوا. باران سخت شد. ما سوق سلامت خانه در رسیدیم. این خریدی امروزه ما خرید کردیم کامترک. باران تای باران موندیم. ایس خرید ایس باران تای باران موندیم.
хай томатов хеле чӣ намегирам, барои ки вайрон мешавад. Як бор канде ҳуй кади дига вайрон меша. Ин нағза ай мегирам фақат. Иҷа зардолу хай иҷа бошад гӯшти марға ба коробкаш гирифтам. ана ира вайм шикаст, ғалтак меган, чӣ меганаш? шикаст бо айнави хеле гирифтам. И дастош толма мехӯра, ин хеле мағз мегирам, хеле ай гирифтам. бо чи хайҷа луби таркадагӣ, сабзӣ, инҷа бошад пиёз, овумон бошад дар берун мондем, дар подъезд овумонро надровардем. анам хел дӯстони азиз, хариди имрӯзаи мо насиб бошад ки ҳозир мо аз пайи ҷобаҷокунӣ ба мегзарем, авқот мекунем, то ки бояд ки меҳмон биёяд хонаи мо, меҳмонаш дад карда меистем, авқоту мекунему, меҳмонаш дад карда меистем бо ҳамроҳии шумо.